Pa smo obučitelji po angleščine. A vidiš, ja? Učiti morajo vas upogati, ne vi učite, ne? Ja, mi in dovolite mi, da vam zaželimo, da boste imeli res dobre uspehe, dobro delo in seveda proti po krajini in seveda vsem, ki tu živijo, bomo Koranci Petrovi v Ptuj dali naš tradicionalni kruh, ki je znak doma in tujini. Prede pa dali naš tradicionalni kruh, da bomo gospodu ravnati, dali tem spominek, v imenu društva Koranci Petrovi v Ptuj, da bomo krasilo vašo šolo in spomin za Korance Petrovi v Ptuj. Sadece